Kublepi baro syakatup Khubor jungi ke Donbosco Media Network. Mat bakongsan mentah kesni kilong. Daka rali bajai-jai, penrem ke hima sora yaki Khubor hamsaya ka clean ke tengah. Dawa kilong kemi bat HYC na gibahying raja bat kasonam ban panma padba. Ban Lim ke St. Paul School, Shiko Lanot, haka Presbyterian School, ha district level Subrotoka. Barmentang niya pai ki Khubor ki bakhambanya. Ki khun ki hajar ka hima sora, haka shipau tarik Jylliew, ki lami padba aban pendramjur ya ka jing persang, ki katu ka ni ki Jylliew ki banabar Jylla, kentup ya kinong patai Khubor, ki banabar, ki bala shim kabu tang ban kiu kinong pet ya ki channel jongki, kila kentok bonjat klem patip ya ka sedang kawai. Hakini ki kendiat sni balaled. Kila ong baki Khubor hamsaya, ki Khubor kling Khubor tengap. Kila priang tangban penhiardor ya ka jing itiang kamariang hakithaj sora bat ka jing sngur mensim jong ki pad ba ka ni ka than. Penban haba ki plia ding ka jing shisha kila sedang ban thaba. Kanam ka sora bat ka Jylla Meghalaya hi barok kawe ka keu artet shadu sahid beneng. Ki khun ki hajar ka hima sora ha ka ni kasngi kila yashim benta shit rehem ha ka jingyat padba ka bakot ka office jong usim ka hima ban pendram jur ya ka jing kentho bat Khubor lamler ki balami ha ki ni kisngi baladam. Kani ka jingyat padba kala sedang na office ka hima marai ka pon bat lapen kut hasaj sopen. Yakane ke jingyat rally lalam khmat do ba Gavin Milimngap MDC ba Tito Starwell Khan usim kena ba Baramdors im USDO Sora Civil Subdivision ba Mark A Chalam MCS uno aibut jong kahima Sora ba Alan West Kharkongor. Lamat phang yakane ka rally bajai-jai do usim kahima Sora pa im Freeman Singh im. Hadirin kejingyat padba bajai-jai, lapan bud sedar kejingyalang padba, hagaba kinong kran bapau khmat ki lapan pau kejing sngolam syaka long ying jong uragja ragovanshi ki baladu no yala ubait bathon. Ki padba ki lapan bud sedar kejingya thang bombati bandan benta bat kani ka ying kasem ha kejing sngosi. Mama pi kayo pelong pi ron sementa ni ka rally. Oh, kajim benta sini ku apa? Kum Jylla percaya kan apa tujuan kunci yang Shillong kejin sengsi tang apa miki kok info kan sama dia nama yang sengaja berom try ma mulu kayak terserah Kementa bapila asam ki bapil asam ki beri balik kemdai nak ni kejalan lagi di banabar. Banabar Pisau belum apa. kejin sengsi ini di rumah bahasa keren ya kahima juga baru Nemar baru ni dah sia ketua pin kabangi dan kami ba di dan kami yang lain kita ke baru kejin sak keren ki memang ni milti ki ni ki newan toris lu makin don kai ya tiplem bati nang ya sinong lem hati dong ya nanti kita kan cara baru Kong pi kayo bapalong pi kilong kami ron sementa ni po ka rally. Kapapulong yang igilong kami ban ya sementah kan rally galong ba ngim sutna ke mapenjak buram ya kan ka kan sora jong ni mo namar hang ni ibun kitores ki bayawan ba kade kesnong ka pau nam ba kring ki kitores kelang saudong na ba khamtam ngi basong dukan kalong kejing yap yau pinya ni laga kitores kemon Pisno bakani ka jingja jadi di persang tau beri ni katan ya kata nang ni smat. lada kani kejing ja ka pentok beriak ni nang ni sakmat kan kata bah khamtam hakayo kahat mangi basong dukan hagi toris pon Te kumakalong menta latip baki beri ki balik kimdai bana katan jungi nang ni pisau menutrai.
ki brio ki bale kani kam ki degi brio bana sabah mo tang bangis ngau jak buram nama bale baki pen jak buram pat ki ong bak ki degi nong sorah ki nong penyak brio rei kata kalong kabam dei teh kalong kababah kelak kan kata keceng ong jong kita ki bar Jylla mo Snowkia nakabentakan ni Khuborjylla ba sa budnam nakabentakan ni Shillong seorang jongi nakabentakan ba jan sa punya yung web tourist mo belajar di kani jingle kamdi ke jingle jong kitrai muluk jongi sini ndai ke jing sa keno pat kala long siapa palat tinging isobat penrem pat ngisngosi kata jingle joki beriu ki penaban mo ki wan pentok dia yang ajak tai tari ni ba jana kini tourist tingi sotu kat no ke jing kordor bangidai ban buram iri la ka ko la ka buram ni buram ya ki bagiwan sangan di cakap ni kiwan pekai seperti belum kiwa ni sunong di tang ni penat de dan ke jung semua kiak tang la kita la ka jong kari ba ke jai beri maringi ni dek ki brio dan ni ke jai brio ki ba bagi ong tip brio tip le kamai ya ka hok de kataken ngin wa ken bakini ki kana alam le bakin sukan no khalam dah tip ya ke jing sisya bakin wan jabiang nang ni sakmat te unta bala tep ba ki brio ki bale kemde ki jongi nang ni ki brio mana bare ki brio jong ki te ki khubor ki nong ki wi ki tores ki banang wan nong ni sakmat kan Jylla su ka Khubor ka ba ngakwa ban ay sa ki beriu ki ba ki tores ki bawan kai sa kani ka jaka kari ka ba di jongi bakinum dan ken kanu ka jing smoking smoke smi kata ka jing yo sngew ya ki Khubor ki balam le ndai kinda pet ken kinda ngap suwa ken ya ka ai ka jing sisya ka ban mi ndai bakin sulong lap la kin sulong pen sapriang kulmar kung kini ki media ki ba supen sapriang kulmar ki Khubor ki balam le kalam da tep ki jing sisya te kami kituro ngasmo kan pendamjur kan namar kajing sisya ka kabamentak pau indai kini kita Shillong kita ri ki bagile kata kakam tingin ni sosi kan masobat pendamjur kami kita tengah kerpat iwe kinong wan jong kai ki bawan hakani kari seorang ka jongi kinomdan kan kajing semua tiang kinya kin kumbaki Jyllong namar ngin long kita ki brio ki ba ngin ongin suwan ngin long kita ki brio seniu ndenya iya nya so tenat nya buram matliang namar kiwan hang niru nakabenta ka jingdet jingpiang jongi Halor ke Jylla dangshen hathan sora hakaba arngut chikurem uraja Raghuvanshi berkesonam na Indore Madhya Pradesh kila jar ngai haka jing wandi ngap jing it honeymoon hakithan sora kani ka jing Jylla kala penking bayong ya ka Meghalaya baro kawe ki Khubor kling Khubor teng ru ki bala priang ha baro kawe kari India hadu ba la lingu pum kila pathai Khubor ki bala sedang banjar ngai kila KM biang haba kila pensa priang ki Khubor hamsaya balai paujan ha ka bakut lalap din tra ya kani ka Jylla ka basngau shirkai hendrei ka bam khla hapadeng ki jat benriu bat ki long ying long sem jo kari India ki ba naga than lum Deccan bat na thor Indo Gangetic kislakti dap smam kila phai bat kedo penban syaka sonam ka ba la ainong ban kenya ya ulok uba kadang ya shong dang kumba khar arsi hatrai riat ka wei saudong kani ka Jylla ka pen kan mau ki pat ba nyutrap ki khana pateng shaphang ka kshat no kalikai slam karyat hatrai ka wei saudong kan sakela kerteng sha kani ka khana tragedy jeng uraja hakikti ka bait thep mensim ha ka shipau tarik Jylliew kilong kami balam khmat da ka kong Mary Victoria Marwen bad ki balayalam da ka kong Biolin Pertu ki basong demar di mata hakandailan rengkat ka jingkershan jaga seng Neutrap Youth Council HYC kilapan pau ka jing sngosi ya ka jing pen priang Khubor hamsaya da ki bahying hasem jeng uraja Raghuvanshi bad ka sonam Raghuvanshi kabadan menta ya yarong ki pulut Uttar Pradesh kiba
kabaki sngau kala penhiardor ya kan nam ka buram joka than sora bad ya ka Meghalaya hi baro ka we kini gilong kemi kila dawa na kini artili kilong ying long sem ban panma patba ya kani ka jingle jongki Badia ki bring jungi bakila kranjat hadu kata-kata balai barokhat kita ginong Meghalaya kede kita ki kriminal ya kitores hande amdan uwe utore subayu lese ubahar sya syawa ya katangem laban hande kum ka jingken tha utu men jongka jong raja ragwansi bat upa jong ka sonam baki ken tha bayaka sonam lakir sya Bangladesh baki daki khasi bagi ke Bangladesh ban supply ya ka baki lek dia ya ka te bon sen gan ne jingia ha Meghalaya wo te kan no sin kita ki ken thai bat kan nungut ude ban penpau kita ki balasha dia sepo Bangladesh tengi kum kelong kemeng di snow si jo de kata bakan wan kata ka jinken tha ya ka ri ku jong ya ki khon ki ti jong amdai tam ya ka ri ki khon ki ti jong ina do ki barik bahaya barokhat ki de ki kai handai ka crime le ka jor sabar tang balada uno ubreu jongi ulai sabar kadon kanu jingia nimla ban kan thoi ka senong ni hapong yo tu nong le ke namar ki khon jongi rikele men pule sabar balai men tangan keno e ka to ka indoor ka senong jongu dada kadon kanu jingia handai wan ki wan ka hene Meghalaya handai ka ne ka de ka free plan jong ka to ka lok jongu kumno na pod sora kan po siya do Maharashtra baka sora ta kadistan no wada ki plane do saray hablay arlay tali plane bansin den banta ka jing tho jungu ndai ba ukun tho tang ya kita ginong sora ni ginong Meghalaya ndai ukun tho ya ka police department baka police department ka khamsim kya ai ru ndai ka to ka jing gor ka jing tuat ka jongki police department bebek sar hi sekhma banlai kum utau injat ban pejaki kumnu ki traikam kumnu ki wanyaki bat met baski lapan her de ki drone lapan lihat de ki ksau live hujat ka jingle khat ka badan lapan her de ki breu ba chute de ki telan Office District Sports Ribhoi District Hakashipau Tarik Jylliew kala sedang ban penlong ya ka jingele kai football ki khana school kabala tip kum ka district level inter school Subroto Mukherjee Cup football tournament 8000 arpusan ya kane ka jingele kai lapen yele kai ha artli ki madan hamadan football chinchona paham sim bat hamadan football dihar nadu kapor prabaji minstem Kiladan arpun riu tili ki skul ki balawan syembenta hakane ka lumpung. Hakane ka sengi sedang hamadan football chinchona paham sim. Laya kuning kong hapadeng ka Ribhoi Presbyterian Secondary School Nongpo persya ka St. Paul's Higher Secondary School Nongpo. Hakane ka jingele kai baningkong. Ka Ribhoi Presbyterian Secondary School Nongpo kalapan lim ka St. Paul's Higher Secondary School Nongpo da Shikol Lanon.
Kami nyanyi beli bola dan kat bangi begila dia ini sini berpenai tentang beli pi press media beli le sistem anuan lum ini Khubor jangan disebut tokom atau senam nak liang di district sport officer nanong po gila la ban peniak yakni disebut tokom arjar arkusan tentang step idan niam dan dihar akba ini obat sedang ketika under 17 boys and girl kile ang niya madan dihar but under 15 kile ni madan cincana apa paham sim de kumban pentip lang syabara bagi school ki bawan ketika sumtu kom tersnam kidan art terli kumba kharway tili ka under 17 boys kendai tili under 17 girls but art team ki wan ka under 15 boys dengan kerman ba ketika sumtu kom tersnam kan kenyat bet kenyat ti bat ba kerman ba ki player kin mi bah bat ngila beli represent nak district jengi syar state level to kin sedang mentah kesini guys hendak akas potrik bat ke final kan kod ka khanyo trik jong tahu punai Badak itu ki Khubor ngelapoi syaka bakut terhadu bangin dia syambiang Khublai Shibun.